Bene awase ritkoria rero ryaringe ritkorio gochengera Mashujaa ase chinsemo aho abananchi baba wesokia bakorawa nabarai erio gochengera ritkeriga ase county ya Kisii umuyigo monene bwe county nigo bakogochengerwa ase geti Gusii Itierio eyo gotoka ase ebunke ya Bonchari nigo bagokorawa no Gavana we county ya Kisii Arati asabaka gokwanera egati amagendero aho ibagenderete okora ase county ya Kisii na kwene kiauna nachiko bwaterana nabaraibande erio koimukia amagendero bosio gati yabo egeti echindege egiasuneka muri kito Mildred Mumanye na ikirana sayo nagotwariganira roboti obwikirano. Ense ya Kenya nigo yachengera ritkolina na lya Mashujaa Day omoyega omonene uragwa no murai wense Dr. William Ruto nigo okorekana ase geti ya Kericho Green Stadium ase county ya Kisii nero etatigwa magega ase okolichengera ritkelio. Mikakati ya Kisii Gavana we county ya Kisii nigo ara umuyiga bugo chengera litkolia Mashujaa imeyegeti ya Itierio imeyasuneka ewodi ya bugia kumu ebunke ya Bonchari ase gati ya barai au baikirana ase nsemeyo nase Gavana alia eira yogo chagwikirania amagendero au imeye county ya Kisii na tebetelirwe likarikwa igoro nka abantu bali mutinyo yomo egeti kelindo taito tukiagati basoke kubororo. And I want to plead with the county commissioner again. I'm told IBC has officers inside there. We can give them. We have other officers. We want them to vacate. We build that stadium for this region. In the obis, echire yankagaiga razimero tonyekole. Chipara chons abanda abainkorose bachena abainkorosio epale etoiwana barumngaki lazima batorose limali. Onyemba koros tobe tikabro maiga chonsipi etaoni nentu ya itenke ebe moyo. Our ICD infrastructure is in a very poor state. Virasi mbiyo, awana waite vingwere bakosome virasi ya mabati. I really hope and pray that it's in your budget so that our ICD classrooms are developed. Awana waite banyore bakosome. Engana yegeti chindege gyasuneka nigo yaberege korenta liberera litindi ase bono Gavana ainekebuna mbatu arachingwana no murai bwense gocha gotiga egeti ekyukywaga cyanonya ne skuru yo gosomya iguru yo kuirokia chindege ase boigo omukonyi bo Gavana ainekebuna mbache kogendera gutwara chingwana cyabene lyo konya ebunge yo. We have spoken to the government. We have asked them nga tuanchire egeti kia suneka kebororo ntubika no ene college ya aviation yororo chindege echinke chiacha chia wororo chia correct abana bayibundisere. Nami nitakuomba na nikukumbushe ya kwamba tukae na watu wa Bonchari, usikie maoni yao na maombi yao, ndio hilo chambo lifike kikomo ikiwa inafurahisha watu wote katika eneo hili. Ase chinga kecho nigo county commissioner Tom Anjere abaganiria aborokigwa bali abagocha gokora amatemwa abo amanene amaya ase boigo aganya abaibuli kubaika abana babo ange ase chinga ki echiga cherusa entambe watakia kila laheri wale wanafunzi candidates wetu ambao wako hapa na wale wako katika kaunti hii, na pia kupeana uhakikisho ya kwamba tumefanya kila juhudi, tumechukua kila hatua kuhakikisha kwamba mipango ya usalama ya mtihani huu inatekelezwa ipasavyo. Wazazi, mnajua sasa shule zinafunga, tuchunge watoto wetu kule nyumbani. Wakati wako na nafasi, waende wafundishwe huko kanisani michezo na itikadi, jinsi ya kukua kama responsible citizen, responsible Kenyans. No moyega orenge omukanyeku na kwenekia obotereru bwekerengo kigoro abo ase abarai aho banyara ko bagwikirana ase geti ya Itierio ase gati abarai banyara ko bagukwanira amagenderero ase banekia buna mbachiko gwaterana na no Gavana we county ya Kisii ele kwenekia buna amagenderero ngoskale bosio imeye county ya Iga ulipotelea elegaseni kia Ndizi TV kuruga Iga ebunge ya Bonchari ele taliane Mildred Mumanye.